Assalamualaikum, Srikaya Durian, Nala Dapur Ita Yudis, Srikaya Wong Palembang, lemak nian. Nah ini ya salah satu varian ya, Srikaya makanan khas Palembang ya, yang rasanya manis dan legit. Banyak varian Srikaya ini ya, ada Srikaya Pandan, Srikaya Tape, dan Srikaya Durian seperti ini. Silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone, my son.